gdje pričaj ti, hajde, uvodi ti. Hajde. Gdje ste ljudi, evo nas u trećem unboxingu. Tu je Sandi, snimat ćemo unboxing, ovi slušalica crne su i sa njima ćemo snimati klipove, možda ne znam imaju mikrofon. Ali ne znam koje bude bolje, pošto imamo dvoje pa smo ove uzeli. Da, imamo dvoje slušalica. Uglavnom nismo mogli snimati 2 sedmice zato što nije bilo interneta i onda ne možemo uploadati, tako da... Uglavnom, ja smo ovo održao tako da ne mučim se u videu. I nismo još probali. Ja. Znači, ti. Na kutiji je uglavnom nešto piše, ja se ovo ne razumijem. Aha, čekaj. Ako svi Mamo okreneš, hajde. Kad se... Ovoga nema ništa više od... Kako se... Papirologija nam ne treba. Znači ovako on izgleda, dobri i nije zapravo dugo. Sam glasno. I tamo sada nije izvati. I sada što je meni baš dobro, gdje je izvati prvo? Znam. Hvala, gdje sad rezac 20 minuta, bati, gdje molim? Jedna nama sama ispala, ova neće izađe. Evo ga. I gdje samo ono pokaži ovo ovdje? Koje? Aha, ovo ovdje ima... Aha, ovo je dobro. Što ima i ovo... Ovo se može okrećati, ovo ne može lijevo...